Ti surat nga inkam ipayan iti biyag itakat naggapo ka ni pagayam Nikki ti Baguio City. Kayat ko apay drama ti biyag ti kabsat ko nagpukaw maysa bakla. Mangnamnama kami nga agawid tumetlaeng. Bueno gagayem intengar benggen ti panakay drama ti pakasaritaan ngayon patulod ti pagayam tayo ani Nikki. Umasidig ka man nito'y, Wendell? Apay ka di tatang. Balagang ka. Diyak kaya't ngagbakla-bakla ka. Nangro na da sa ngailik, tasyak ti maibabain iti kastangar aramidam. Tatang. Anya tatwang? Baka padorman, kita man tabagbagayin. Nagtaer ka. Aramatom dahi ta akin nataer mo iti may sa babae. Saan kat nga iti padam ang lalaki? Hala, tulungan nak ngagbagkat iti simento. Ay, Diyos ko! Nagdagsan ti simento, anya? Lajay, saan ang nadagsan? Kahit mo pa iti maparusukan? Sana, tatang. Nagsaw ka man iti limpyaw? May ko, nagsakit ti rosok at inanog ni tatang. Ay, Wendell, tumulong ka kanag iti trabaho dito. Sigod mo, tumulong nga. Kas makita yung mo, aginaw, aglabang, agmap, ter aramidag, tatang, kas kadag kopin. Trabaho aya, tilalaki na kita. Mabalin mo, tatang. Ti aramidem, kat agsakdo. Agbagkat, kadag iti nadagsa na banag. Agpadakkel iti masal. Ay! Diyos ko! Ano ba yan? Agpadakkel iti masal, tatang? Pinrosokan na kumanan, tatang. Aguray ka man. Tapno may kat ti kinabaklam. Kanayon ka man lang na praktisin agboksing. Anya? Uray nak ditoy. Tay nakalang na kita'y glove. Uray na! Ay, susapo. Mapasubo ako ni Tidaytoy. Makamuditan. Ipapas ko na danugan ti ropa ni tatang. Nay, apay dagita gloves. Praktisa kang sanayag ngagpakalalaki ti anak ti Diablo abakla. Ni Wenday? May saka mo tawak bakatan? Pampaninuyang tumay. Amom a Wendell tinagan na Wendy kun kunam kiday. Kahit isumat ti kayat na anagan. Saan nga isaw ti mangisuraw? Tila ar-aramidam. Yak kayat ngagnanayon ti kinabaklana. Isa pagbalinag alalaki. Anya nga rin ti maaramidam ngay no kastam ti pan nakaitao na. Saan namot siguro ang nagayatan dayta? Kan may sa naggagat ni Wenday. Matulungan nak nga aglaba, aglutaw, aginaw, agdalaws, kanda dumapay. Dagitan tumag ti isursurom kan kuana. Anyangay nga rod kat dagitamot ti trabahok ditoy. Pagadalam kat ti kinamikanikaw, tapno agbagkat iti makina, kanda dumapay babagkatan. Ay nalakay, maawatam kumamot ti anak mo. Kaasimal. Saan ada kayo nga ginat ti mangisuro iti kalukwan? Saan ada kayo? Kastoy karamida ma. Kita na. Aglag-ulag oy kastoy. Sa kelat ngay kastoy. Ma! Alay ko! Tinamamat ang tinugin ko, tatang. Lisyam, ano umayon ti danog? Diyos ko, ano? Kasano makita katag nirnerbiyosak mo? Suman na uka. Umay man tadano nga. Di ka tumaraya. Umay ka tag. Abay nalakayamat ni madanog, tatang. Alaman, danugan man tarupang, no di ka masakitan. Di nakpagluksawan, Wendell. Umay ka dito'y tag-practice ka nag-boxing. Bilangan ka. 1. Sige, umaya ko. Tuladem nga minti style nga ipakitakan ka. Kastoy. Kasta. Sarigsigam ti kalaban mo.
Kalpasan na, tirama kasoy. Ay! Ouch! Tatang! Naglisi at ngam natamalag mo't lata. Ay, natatang, maluluti ropag no kastoy laang. Di ka nagreklamo. Sige, talugan na, Mike. Lawas, Mike. Naginayad. Luay. Kasla ka mo't la, agpay-pay-pay itiangin. Sige, danog. Ay, diyan ka ba talaga, tatang? Gusto. Ala, agkalkalinduusan ako. Inapagdigos. Lakay, maasya nakiti araramid iti anak ka. Tapno makasuro, tiloko. Uray nga rud an-anwen, tatalagamot abakla. Masana ito dayta. At agpakalalakin tumutlain. Bigbigan namat amay sa alalaki. Ang saan nga akabailan ti agmaton-maton. Saan mo tamasapol ng agmaton kag? Agpakalalaki laeng. Dayta ti kasapulan. Awatam latta ka din. Maaw-awatam kuman lakay. Takaasimot. Sana mabalin. Amo ti amin at tao ang malalakyak. Kalpasan na adagayam anak kaw, abinabae. Anya ngay, timakon na ti tao. Anya ko matimakon na dangay. Amo damit. Maawatam dan tupay. Sana sika ti mangisuro kanyak hulita. Ang mga nudyak mapupuutan ti panangarabis kukin ka. Ha? Anak, paspasensyam ko man ni tatang mo, Wan. Anusam? Makantanos? Anusam anak ko. Tanuawan ni tatang mo, awan ka kumamot ni tulubong. Saan man na dito ti pagkarit na? Di ala, saan kalatan nga agtagtagari? Ikararag taadom tang to ti panawin, amaawatan na kamutlaeng. Nilaang Miki ti maawatan na. Ay na, masuro na. Manong Wendell? Stop it! Wendy kunam! Saan a Wendell? Sige, no isuti ko na Manong Wendy. Manang kunam! Sige, Manang. Kasta anya manang tibagam? Masyanak matkitkan ka. Kat? Makitak mo tararamidan ni tatangkan ka. Agyaman ak numasyang kakanyak. Ngam amom, sikati kay kayat ni tatang. Da kayo kini Manong. Ngam no siya, awan ti sirbik kang kwana. Maluksawa ka talaga! Patrick. Apay tatang. Sikaman ti mangisuro ijay adem. Ni Wendell ti kayat ko asawain. Apay tatang. Tulungan na kamang sanay kenkwan ng agpakalalaki. Saan ay asursuruan yung nga agbuksing? Puno na ita. Kati kayat ko, suruan mo't nga agarem. Anya? Agarem? Wain. Mangkita ka, kadagiti gagayem mo ababae nga dalangana. Dahil pasulisog mo ka ni Wendell. Kaya't nangatama ti babae. Sulisugan da nga rod. Imposible asa na masulisog no nalapsat a babae ti yam-ambom ken kuana. Dagiti gagayem ti nobiam, yam-ambom ken kuana. Ay, awan atatang. Barkadaan na idaa. At dalakit nga raw, nga garampang. Mangibabain na yakap sa tiyaw. Ibabain na ti kinalalakit. Hoy, Nikki. Domingo ita. Intay mo't makimisa, Wan amanang, mapantayo. Alain kayo. Da kailangan ti mapantado ti ramidag. Bay amon, numadin ni Manong Patrick. Okay. Agrobot din, tamapantayo kadananang. Imunan ni Manong nga imunan. Kasta unay ti sexy na amag na. Ay na, bakla talaga ti kapsat ko. Ha? Ni tatang tinakatugaw ititan nga apasit ti simbahan. Ala,
Kitaan na ni Manong Wendell magmag na. Kamakamag taara sa asak. Manang Wendy. Oh, ape akinamat na. Ni tatang ti adda iti masangwanam. Anya? Talagang awan bain mo anya. Tatang. Saya atam ti sumungbat no di mo kayak ti makabel. Tatang. Uray sa dino tayan mo, nagpuskol tarupam ngagbakla-bakla. Talagamot nga minakastoy ko, tatang. Talaga di mo kaya ti paisuro, ha? Aguray ka man, tay rakid kay ti puon ti kayaw. Anya? Imbag ti pimanaw ni tatang, hindi may rakid na ka. Pero saan, agmalmalam ko man nga da ka dita, nakarakid iti puon ti kayaw. Awan ti asin ni tatang kanyang. Iswa na sa isaya at lang na pumanawak. Papanam nga? Kumpormiditan! Kasyam ni nanang, di ka pumampanaw. Ang subli ang mutlaang. Apaman niyang balbaliw ni tatang. Di mo tumat ngamin amungar artyo kan ni tatang. Anya ko mataramita. Kat kagurguran at mat. Kastoy. Gumatang kay ti arak. Anya? Kay kayat na ka no kasta ti aramidam. Igatangam iti arak ken pulutan. Ada kay kayat na ka no kasta. Sige man nga rod. Padasik man nga ramidon dayta. Uray tadamot kwartak. Ngamin, mapanag mat umik extra iti parlor ni Mother Margie. Napnapan naman si kaabakla. Napan ka man naggarampangan. Ay na, di kan sumana utatang. Tayong sangputan kay ti arak, kan pulutan mo. O, adi o. Kasta at alak, amo na asagutan kinaganak na. O sige, papa, ikatangan kan tumanin. Aguray ka man. Binakaw-awagan iti kasta. Ken saan na akayat asawan nga adda emutan tag bakla. Ha? Kunak man no na ay ayaw ka iti naramid ko, tatang. Talaga man, sanay ayaw ak. Ngimjak to pulos maay ayaw iti kinabaklam. Makitam, di na ay ayaw ni tatang. Anya na ay ayaw ngay bagbagam. Pulos! Anya? Si iisang pa'y mo't anangawat iti arak ng pulutan. Ngam idinagsauak. Kinaguran at manan. Kastilangan, karamidam. Agpakalalaki ka nga umuna no sagutam ni tatang. Hinton na bartekan, mabalin mo tiyag bakla-bakla. Di mo mo't imbaga ang kasta taramida. Isonton taramidam no maminsan. Anya ngay bakla, nakaado ka din? Isu nga rod ang nagsakit ti ima ko, ta nakaado akon, sister. Manungay tinaman ni Kyuran. Talo, kan talumat ako lot. Nasapa pa imnot. Manayunan pa'y dayta. Ay nga, masadot ako. Ano niya? Igatang ko matla iti arak kan pulutan ni tatang ti matgeda. Isu ang masadot ako. Makitam, di kay kayat na kan ni tatang. Un nga rod. Ay na, naggayad ti isam na. Idi nyawat ko manin ti arak kan pulutan na. Dajay, nabartekan. Maturog nga rod ko man. Tapno awan ti KJ. At kamusta mat nga iti trabaho mi ti parlor ni Margie? Ay namanong, nagado ti papa, nga may agpapukis. Ay na, nagugwapo, kan machong-macho si ka. Ay, kilig talaga. Ay, Diyos ko! Talaga man nita. Nairita man ni tatang. Nagalas ti ugali day talaklakayan. Naala naman ang ti kayat na kanya. Iso ang kundi umot manan. Di kalata nagtagtagari. Awanin nakit ti freedom of speech ko. Ang iwat mo man dito bakla. Masorola ka. Ay na, tatang! Lamlamutin lang arudon tinted ko? Kastapit aramidon kanya? Nagtangsit ka sa bakla. Makauma kayo at naminin!
Kasta kaya, ma? Sige, Wendel, pumano kan. Di na kaparigaton. Laylay, patray. Isakit mo gayam tibakla kabsat mo, ha? Ay na, di mo iraman ni Manong ko! Pagtimugan kayo adwa. Umegan, Wendel, panawa mo! Ha? Umay ka ba? Ba't ang nagtatang? Waray asino di tatagdipa-dipa. Talaga po manawa kon. Ay na anak ko, saan mo ko mag-aramidin ti kasta? Ay, nauma ako iti panagdusdusan ni tatang kanyak. Anusa mun Saan ko na manusan? Kastoy ko nga rodan. Apay nga, apabaliwan na ti kinataok. No kayat na, agbaklamat din Anya? Nalabos ni tatang. Adanagam ko, isong agtawak langan. Ay, saan anak ko? Saan? Nalaing-laing no dakayat na. I hate him! I hate him! Nana, pinayso ni Manong Wendel ti pinmanaw. Win nga rod, makalawas ang tinapalabas. Saanin ang nagaw-awid? Kapungtot la una yung itatangga po iti pa nagtalaw na. Ay na anak ko, madanagan ak una yan ni Jacob sat mo. Isungay nakman agdamag kan ni Marjay. Di magasmut dito'y nana, sakbay apim manaw. Sa dino kano ti papanan na. Basta ti kunana, katuray sa dinom, titurungin na. Saan na kano ang maikat ti kinabakla na, nga iso ti pangdusdusaan ni tatang nakinkwana. Ay, Diyos ko, iwan-wan mo ti anak ko. Ay na, sa dino nga tanti pang sapulak kankwana. Sa dino! Manipod pimanaw ni Manong Wendel, saan min nga ammo tayan na, Mr. Lonely. Saan mimot nga ammo, no si bibiyag pa'y nga gingga ita. Iso nga i-public service ko pa'y kuman. Ipayanunsyo kiti radyo, maring agawid din. Lumangig na, ket agawid, uno agsurat man la kuma. Agparik na kuma, no si bibiyag pa'y. Isurat ngintay ikan biyag ita ket naggaboy ti pagayam tayo ngagnagan iti Adela ti Baguio City. Nakurapay laeng ti pamilya anagtauda. Ngem insuro dakda nanang ken tatang ko iti nasayaat akababalin. Ammok jagbuteng iti Dios. Bueno papagayam, intay mandengken ti pakasaritaan ti pagayam tayo ani Adela. Umay ka, Adela. Intag merienda. Ilibre ka. Anya? Sana. Adamit kwartak Marvin. Sikalat ang tag merienda. Adamot kwarta ka pang ilibre ka. Saanan? Adda kwarta. Italahang mo't nga ilibre ka, Adela. Nagbamban mo ganti kwarta. Iso adi mo gastusan iti awan kaasas ka na. Makan mo't ti pangigastusa. Saan mo tamasayang? Unay ka? Intaman nga ayan. O sige, ilibre na ko rito. Agyaman ang iti merienda nga ilibre ma. Sika mo ang gastos ka pilaan. Awanan nyaman na, Adela. Basta sika. Ha? Daglazy kang Sharon ti suluman. Sharon, makita dagiti makikita, dagiti agraraman. Ha? Unay kan, sobra ka mag-glessy. Agraraman kung kunamatin ka da Adela kan Marvin. Talagamot ng agraraman ba? Lagro na unay dahil ng Adela. Feeling beauty. Pasensya kayon Marvin, Adela. Mala, mapantang iti day di alam saan Glessy. Inbabain nakmanin day di Glessy iti sangon. Bayam lahem. Isa na balay. Tawan mo ti madingar aramidam kan kuana. Kursunado na ka ngamin, Marvin. Anya? Day na ngamin kaya't nga ako'y kuyog ta. Aging imon. Diyak kayat ti ugali na. Kayat ko ti ugali na, Adela.
Adali ano say-saya at iugaling ng ni Glessy. Adela, anak, kumusta mo ten ti panagadal mo? Makagraduar ka di iti high school? Umadanin ti panagraduar mo, anak? O, nanang, makagraduaran. Nasaya at mo't nga rod, ano kasta? Ay anak, awan mo't pagadal mo. Manumo lang amin ti swildok kas babaunan. 2,500 laang iti may sa abulan. Kati suday ta, ti aramatom ita. Saan abalin, nanang? Tinaskan, makagraduarak iti high school. Anak. Makaawatak? Di kay agdanag. Siya kung timangi pamuspusan iti panagadal ko iti kolehyo. Marvin, mabalin ka din nga awisin ka iti kantin? Ha? Apay? Ilibre ka iti merienda. Saan? Adda kwarta kapag gatang ko iti merienda. Di mo kayat? Saan, Glessy? No siya ti agawis kan ka, di mo kayat. Ngem no ni Adela, kay kayat mo. Kwa, kinapudno na. Saan ka akayat akadwa, Glessy? Anya? Jak kayat ti ugalim. Natangid ka launay. Pudno, adda mabalin niyo ti biyag. Baknang ka. Ngem nagalas mat ti ugalim. Naglain ka amang pabain. Ha? Dita ka? Nita. Ay na. Makapasuron. Talaga ang dinak kayat. Kat ni Adela, ti kayat na. Apay nga inasit ganak diti anak katuga, Marvin. Amang ano anya manan ti makuna ni Glessy. Babainan nakmanan iti sangom. Uy, ibaganan to manan nga agraramanak kuno aging pipintasa. Pasensya ka na. Apay nga min adi mo kayat ni Glessy. E din to ta kurso natin na ka. Jak kayat tikaskan ko na. Tikaskan ka ti kayat ko, Adela. Pada ka anak urapay. Marvin. Saan mo latan nga ikan kano no pagpabainan na ka ni Glessy? Tay sumat na ti may babay ni tikas tangar aramidan na. Marvin, kayat ko ti agtuloy iti kolehyo. Ngam awan mo't kwartami. Ura siya. Kayat ko ti agtuloy iti kolehyo. Awan mo't kwartami. Kasano nga daitan? Mga alata pa lang iti vocational course. Naimbag ti kas niya, tabas ti magastos. Uwin anya. Sige. Kasta ti aramidan ta, Marvin. Oh, anya ti pagmismisong utam dita, Glessy. Masaro na ka talaga, Sharon. Agasam, pinabay ng nak ni Marvin? Di na kaya ti makikuyog kanya? Kat dayjay nga Adela, ti kayat na? Basil mo nga min. Di na ngamin kayat ti ugalim. Matapobre ka. Ha? Oray siya, Glessy. Jakmat kayat ti ugalim. Tagtagibasitam dagiti nakurapay akas kada Adela kan Marvin. Saan anang saya at tikas tang ugalim? Isa ano kayat mo nga umasidag tirik na ni Marvin kan ka. Agbalbaliw kan. Anya? Adamat mabalin mi itibyan? Ngam sa anak anatangig, wano na uyaw akas kan ka. Gayam ka, iso nga ibagbagat dagitoy kan ka, tapno agbaliw ka. Sharon! Ay na anak ko, agraduar kan iti high school. Kablaawan ka. Agyaman ak nanang. Alama pantan anak ko. Ang mga numaladaw ta iti panagmarcham. Intan! Wananang, mapantang araw. Ha? Marvin! Si Kamal! Kumusta ka na, Adela? 2 bulan na di ka nakita. Kailiw ka, isungay mayak. Oray siya. Di ka nakitkita. Sipod naggraduar ka iti high school. Kumusta ka? Nasaya at lagta, ah. Uwan ganyan. Umay ka.
Umunog ka. Nalipatan ka matan at pinaunag. Agyaman na ka, Adela. Tagad-adala kiti driving, Adela. Sa anak ang makapagtuloy iti kolehiyo. Iso nga ita, tultulungan nak ni Uncle ko a Peter nga agadali iti driving. Ay, kastagayam. Syakmat, agad-adalak iti cosmetology. Dahil lang ti mabalin kong adalan ita, tawan mo't kwartami. Sana bale, kinapateg at da maadal ta. Agtuloy tanto na taa, intun at da pagadal ta. Sharon, kumusta nga tan ni Marvin? Sa dino nga dati nagadalan na? Nasabat ko iti na minsan. Nakalpas ka nun iti driving. No, kasta. Vocational course lang, ti iniskwela na? Anya nga road kat awan mo't pagadal dakin ni Adela. Ni Adela, cosmetology matinala na. Kat among kadi, isodan ato. Ha? Anya ti kayat mo asawan? Isodan, agayan ayat dan. Anya? No kasta? Ni Adela at talaga ti kayat ni Marvin? Walmat, di mo ka dinadlaw dahi ta idi high school tayo pailaan. Talaga nga inatiunak ni Adela iti puso ni Marvin. Iti gayong ti ayan mo a parlor, Adela. Uwan, Sharon. Ay, naimbagpay kada kayo ka ng Glacy, tagad-adal kayo pailaang nga aging gaita. Ngamsyak, adaak iti dahi ti a parlor, mangmanggad. Talaga, kasta. Kumusta ni Marvin? Dayjay. Tumultulong ti uncle na, iti panagpasada na iti jeep. Kasta ka di? Talaga gayam ada kaya na niya. Wen, agayan ayat kamin ka ni Marvin. Nasimpat ni Marvin. Iso asinong batak. Nagagatpay. Kablaawan ka. Takas kan kwa na ti kaayan-ayat mo. Nagasat ka kan kwa na, Adela. Wen, apalan kalat ta, Sharon. Gaputaadakan iti kolehyo. Ngamsyak, nagpatinggak iti agdaldalos iti kuko. Apalan kayo kani Glacy. Oh, aday ta. Nagkape ka pa'y Marvin. Agyamanak. Kumusta ti panagpasadam? Nasayat mat. Pagyamanak, tainal daw ti biyahek. Damat maururnong ko nga oray sa gabasit. Oray siya, kadamat maururnong ko. Adela, nag-asawa ta. Anya? Diyak kayat nga da sa bali makaagaw ken kakanyak. Anya? Adamat ng panggadak. Iso nga agasawatan, Adela. Malabaraw. No, kayat munti mga sawa. At akin ka dayta. Si kalat tangaruda enti mangipasada iti jeep kaw. Iti kasta, at pangalam iti para iti pamilyam. Nagyamanak, Uncle. Kunak man no, agornong ka para iti panagadal mo. Kwa, Uncle? Si kalatan ti makamaw, baraw. Lukas ta, saan ka nagkolehyo, anak? Ituloy kong tumatlaang ti agadal, nanang. Agtinulong kami ka ni Marvin. Nala, makaamu ka, anak ko. Tawan mo ti mabalin kong itulong kan kay ti panagadal mo. Saan nyo apanunutin day ta, nanang? Addan nagtulagan mi ka ni Marvin. Nga ori agasawa kamin, agadalaklat ta. Pagtinulungan mi adto, Sapay ko mga rod tamatungpal day ta aplano yo anak ko. Sapay ko Ay na, agyamanak Marvin. Adam ka bukbukudak a parlor. Agyamanakan ka ha? Sikat iti mulong tapno maadaanak iti kabukbukudan a parlor. Agtinulong ta Dan may sa. Agasawatan, isa rumbang lang agtinulong ta. Naragsakak onay Marvin. Gaputa si ka tinagbalin nga asawa.
Nasingpat ka. Iso nga ay ayatan ka. Naragsakak mat, tasika tinasawak. Sapay ko ma, tagkinkin na awatan talatana ka na yun. Ang padalusak man iti ko. Ha? Glessy? Si kakading nagpaiso? Well, siya. Dito gayam ti parlor mo. Nadamag ko ka ni Sharon aditi abanda ti ayan ti parlor mo. Oo, kumusta ka? Kastoy, agad adal pay lang. Ada ako ni ti maikatlo at tukad ti kolehiyo. Saan nakakaskan ka nga agpatinggalang iti vocational course. Ha? Adela? Oh, Marvin. Magasak di ti parlor mo. Ikaw may kuyig dito yung ginatang ko ang meriendam. Ate nakasupot. Agyaman ak, Marvin. Awan gayam. Managit mo ng Glessy? Hi, Marvin. Glessy? Si kamot gayam na ta. Sige, Adela, inapay. Urayan nak diti parlor minton rabi, ha? Tadagasin ka, ha? Agan anad ka iti panagbiyahe, ma, Marvin? Agan anada parakan ka. Sige, inakon. Glessy, panawan kayo pa, ha? Sige, Marvin. Adela, talaga gayam, dakayon ka ni Marvin. Agasawa kami, Glessy. Kasta ka di? Sige. Inakon. Nini, kunak man no, agpadalos ka iti kukum. Saan yun? Sige. Inakon. Amok. Adda pa'y laang panagayat na ka ni Marvin. Ngamawan mo balin na. Gaputa siyak ti ay ayatan ni Marvin. Agasawa kami. Kasta ti pakasaritaan ti ayat ken biyag ko, Mr. Lonely. Lupay, saan kami ang nakadapaw iti kolehiyo? Saan kami ang nakaalay ti nangato a kurso? Naragsak kami ka ni Marvin. Driver itan ni Marvin ken adamet kabukbukudak a parlor. Adamet ten maysa nga anak mi, ket naragsak kami asa nga pamilya. Kala, agyaman kami pagayam nga Adela itin ka pa nagsurat. Amom, nangatuman a kurso wenno vocational course, agpada anasayaat, basta husto ti pakayaplayan. Ket kunam, vocational course lang tinalayo, sana ba itaam mo yung nga inusar. Kablaawan kay latata naragsak ti binangon nyo a pamilya. Kat ti anak yun to, ti mangituloy, iti ambisyon nyo adiyo naragpat, ikararagyo na ita. Kaya nagtutuloy ko ma, ti kinaragsak, iti pamilyayo, iti asawam, ani Marvin. Bueno, papagayam, inkay nanggan, ti panakay drama, ti pakasaritaan, ngayon patulod, ni pagayam nga Adela, iti programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inikkan biyag, dagiti papagayam iti radyo, akas kada, Virgie Pecloy, Mary Jane Castro, Jocelyn Obrero, Teresa Calay, Isagani Bolliser, kan kipagayam nyo, Roger Ramirez. Technical Supervision, John Ligligan. In your nose para iti script, ni Virgie Pecloy. Direksyon, Roger Riforzo Ramirez. Dear Mr. Lonely, isagsagot ka na kayo, the MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, kan daytoy ng estasyon. Agyaman kami, itin kay panang tarabay.